اسمه نيجي لا هي بيعد يولك ايه كلمتها عن جداي دخلتوا خير خويا ليك هاب شش كارات تشيبي شش كارات تشيبي بران لا بران مويد بران هذا ايه برانتي تعال خلي خلي Graças Senhor. Salah gitsin. ايه عشان خلي يقول نعيم خلي يقول نعيم سعيد يا الله حف تركب هيدي لا والله بحف هذه جوني حف شاش حف ولو كانت بحف الشهر والله أفضل من هو هذا استيته شاشلي كله هذه السلمة أو بين تخيري Bir çok da سكة bir veriyorsun bir 8. çok arada çok var çok var. Ben sabah mahalli buldum. ده تلفزيون أمام كهرباء فروتين هنا. هاك والله. ما اشترى. Ya bu deneden peşi. بتجي خالو أبي هنا. يا كتلتي. إيه ما أجي كده. بازار. حبل تلفزيون. بازار كلام. بازارات. بفرش. Yap. Çelik kuram. Böyle kadar ودني. Çelik. بدك عشان بسيدين. لا بس رقم انا ما خلصتي. يا خبر ما مش حكي معنا يا خلقي. ريال يا خلقي. يا بي كيلوات جا مليونك بري. مليونك يصدق. ري و كاي شويه حفصدي ولا نشكا حفصدي. وكيلو غوش شويه 5 مليون بري. كاويكي فقير كان كيلو غوش بنا. Ama tefrotu جامع ما تفروتن ابي. ما يجي نفرو. ولا هنا ولا يا بي. والله انا يفروت. دولار بهاد حيوان يرزق. دولار شاش. الروكيت مليار. مليارك حيوان ما كان دولار خلكم. ما توب هاي. يا دولار جاي. دولار جاي. كسنما دولار خورده كحيوان كره كيف كره. يشبه هاي ابي. والله بنت 50,000 بس كسيك نفرت والله. نا والله 50,000 بس كسيك نفرت. كاكيف. القصاب مينو مهجنا ما يكشر كذا ما قوش. حيوان جلق مرمل. خدي حيوان خدي كرمل. بتخي. نما كار دينا خونا بده دولار خو خورده نخص حيوان ودولار شو حيوان مل. من هذا دولار دينكر مخص دولار ما كاجز نما كار مخص حيوان. والله هي نما كار نبكرمنا مان واحد. Genel olarak ithal hayvan hatta memleketiyiz. ها شوانا خواني لو ما في حيوان كشت. ها والله. والحمدي رودنيموس قصابم يمنا ما كنا قصاب جيب كنا حيوان جدنا كارب كرنا كافروش. خلي حق الدولار بابو شو بيا كذا ما كان يعني. أبنا ما 5000 حيوان زي البري خده كذي يجنا كرني. عين كيلو قوش المليوني ودولار شو كذا ما دولار خده كقوش كرك. Beliko dolar بهبه normal. حبكي إدارة بقول إدارة متكر. أنا هيج نما إدارة. يعني ملت فقير ملبل. حيوان جلو هيج كذا ما كان. Bu sene kurbanlık besledik ama fazla rağbet yok. Müşteri herhalde doların yükselmesinden korkuyor. Odur, kurbanlıklarımız hepsi teker teker seçilmiş ama maalesef bu sene müşteri hiç yok. Bu neden olabilir dolar dışında? Vallahi dolar dışında herhalde başka bir şey yok. Her şey dolara bağlıdır zaten. Vallahi bu durumda besleyeceğiz. Bir iki ay daha besleyeceğiz, keseceğiz hepsini et için. Şu anda kurbanlıklar için rağbet fazla yok mu? Fazla yok. Bu sene rağbet fazla yok kurbanlıklar için. O da herhalde
Bu doların yükselmesindendir. Peki beslenmede neler, ne sıkıntılar vardı? Yemler pahalı. Yemler bu sene gerçekten de pahalıdır. Arpanın kilosu 1-200 lira olmuş. Yani her bir koçumuz günde 3-4 kilo arpa yiyor. Maalesef alış fiyatı daha gelmiyor kurbanlıklarımıza. Budur yani bu sene Allah büyüktür. İnşallah satılır. نكرم في حيوانات ببن باطية عم بهدلين سري حيوانات 20 مليون كوباد خوازن عم بطخين جو عم ببن ومساطرة بكن وبقرن وجرجيكن وبافيجن عيش ولو شي نابي عم بطخين عم بهدلين ولو نابي Tamam. Lıfır satış ne abi? لفر ساتش نابي küçük memlekete ناهل نمي ببن باطية Piyasa bozaka, dolar buhaya, am behdilin, am battıkın, ceh buhaya, nayin frotun. Pazar jitini, piyasa etini, şikesti ya. Yani sebep abi hem doların hem euro piyasa yani zahmeriye. Euro belki insana hayvan içine frotun. شو بقولوا بياسا كي ساكني ابقى سملت بقولوا سوالت الناري وكا خا خدي وكسشي تشكي ناكر ونافروشي ملت ببرمت دولار مت بري قامت زياده دبي قولوا ايغو تنجي تنو ايغو هي يجي نوري بري قدر خيني بس بده باي مسوالي فاني كسي بازار نكر ملت قش بلو سياسه مليه وما حيوان بهاكرنا وجو وكا بهايا ومبالا رزيل بون وخدين انا فروتن ام شاوا ام دوات خسرن هريب خدين ما عطنا بازار كزي ما استفتحنا كديا نانا فروتن ام شاوا بنمنا مازال Çaravi işitiye undu beçime. والله جارات مساق واف دورا مرارا بهابونا خدنا معنا فريقه هورتكي ونكس تشكيت كري ام بادل ام رزيل بون يعني ها هريب خدين هاولو عاد بنعمل بازار انه نانا فروتن Pazar kurbanlık için bugün pazartesi her gün Midyat peyasına geliyoruz. Ama öncelikle bugün bayram olduğu kurban bayramı kurbanlar için yakın olduğu için bugün öncelikle piyasa çok kalabalıktır. Yalnız özgünüm, hayvanlar çok pahalıdır. Kurbanlık alınmıyor, çok insanlarımız vardır. Kurban alamaz. Çünkü paraları yoktur. Bir de bu dolarlar fırladı. Dolar 7.000'e çıktı olduğu için hayvan her şeyi pahalandı. Her şeyi pahalandı. Dedim ki yani böyle durum devam ederse yani Türkiye çok bir kritike gidiyor. Yani özgünüm Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza kim olsa yani bu şeyleri durdurması lazımdır. Allah piyasa iyidir. Biraz bu dolar milleti perişan etti. Ama inşallah düzelir. Çok güzel bir bayram geçer. Herkes istediğine kavuşur. O ne bileyim ki işte bayram kurbanlıkları da görüyorsunuz. Fiyatlar uygun. Geçen sene bu malı bu fiyattan alamıyorduk. Dolar yükseldiğinden dolayı. Ama inşallah bizim bir cumhurbaşkanımız var. Düzeltir bunu. Umudumuz o. Devletimize sonsuz kadar saygımız var. İnşallah piyasayı düzeltirler. Herkes güzel işine bakar. Vallahi küçük baş görüyorsun. Bir TL'den başlıyor. 2,5 TL'ye kadar çıkan kurbanlıklar var. Büyük başlar 7'den 15'e kadar. Piyasa iyidir yani. Herkesin bütçesine göre kurbanlık bulunabilir. Pahalıdır değil. Geçen seneye göre çok ucuzdur. Evet.